kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva et vient jagusa endaje na zumutima. Neno tunajifunza leo linasema, ijambo twiga uno munsi rivuga riti, simama, haguruka, jitwike tatizo lako, ikorere ikingorane zawe, uende kuliunguza, hama ugende kuziturira. Leo ni siku ya kuunguza kila tatizo. Uno munsi ni umunsi wo guturira kila ngorane zose. Leo ni siku ya kuunguza kila tatizo. Uno munsi ni umunsi wo guturira kila ngorane zose. Labda una matatizo ya magonjwa, birashobora kufisa ingorane z'ingwara, labda una matatizo ya pesa, birashobora kufisa ingorane z'amafaranga, utakuwa na matatizo ya kukataliwa, urafisa ingorane zo kwanywa, lakini leo tutaunguza. ariko uno munsi turaturira mu izina rya Yesu. Haitarudi tena, kandi ntibigaruka, haitarudi tena, kandi ntibigaruka, sababu leo ni siku yako. kuba uno munsi n'umunsi wawe. Nilikuwa niliandaa neno, nari nateguye ijambo tena ndefu kabisa, kandi rirerire kandi. Alafu jana nilipomba, hama ejo ndiko ndasenga, mwijoro ndiko ndasenga, akanipa message. Imana imereze no message, akanambia inamhusu mtu, irambwira ati ngo iyi message yerekeye umuntu. Sijui ni nani, sinzi nyene message. Nilikuwa niliandaa kabisa, yari yateguye kabisa, lakini akanambia pana, ariko Imana mwe mu Imana nakuza ati igisha rino jambo na linamhusu mtu, kandi wa muntu iraba ku muntu. Tunasoma Yohana Mtakatifu 5:6. Turasoma Yohana Mweranda 5:6. Yohana igice cha 5, Yohana sura ya 5 igice cha 6 turashikara ku 8, kuanzia mstari wa 6 hadi 8. Turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu. Yesu amubonye ajyanyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Uno arwaye aramwishura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramo. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorere ikirago cyawe ugende. Imana y'abicubahiro. Reka tukomere Imana mashi twicara. Acha tumpigie Mungu makofi tuketi. Huyu alikuwa ni mgonjwa, uyu yari umugwayi miaka 38, imyaka 38. Halafu Yesu katika hitikazi zake za kupita tu, hama Yesu ariko ararengana akakutana naye, ahura n'uwo muntu, na Yesu akajua kwamba huyu mtu anakuwa miaka nyingi hapo. kandi Yesu yarazi ko umuntu yarabaye ngaho imyaka myinshi. Watu wengi walianza na yeye lakini wakapona wakatoka. Abantu benshi batanguranye nawe, benshi barakize baragenda. Tatizo labda linafaa miaka nyingi tu, hari ingorane ituma iba imyaka myinshi. Labda una tatizo linakuwa na miaka 3, 4, 5. Urashobora kufisa ingorane imaze imyaka 5 cyangwa 3. Anaweza kuwa na miaka nyingi tu, cyangwa ikamara imyaka myinshi, lakini wewe unafikiria Mungu hajui. ariko ukivuga ko Imana itabibona. Yesu alipopita, ariko Yesu amaze kurengana, alijua kwamba huyu ana miaka mingi hapa kuliko wengine. Yesu amenya ko uwo muntu ahamaze imyaka myinshi Mungu akiwa hapa, Imana iri ngaha, Yesu anakuwa hapa. Yesu ari ngaha, anajua kwamba tatizo lako nakuwa nalo miaka mingi, arazi ko ingorane yawe ifise imyaka na myinshi, anajua unahitaji nini,
ukeneye. Yesu akumuliza unahitaji nikutendee nini? Yesu aramubaza nyamubaje tukeneye ko ndagukorera. Alimuuliza unahitaji hapa kwa nani kunasema Yesu akamwambia 7 yule tunaanzia 6 sasa. Katandatu. Yesu alipomwona huyo amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia wataka kuwa mzima? Amen. Popo alijua anahitaji nini? Wataka kuwa mzima. Kwa Kirundi alimuuliza urashaka gukira? Bwana sade sana. Amen. Bwana sade sana. Amen. Imani razi ibibazo dufise. Mungu anajua matatizo ambayo tunayo. Kandi imani razi ikiringo umazemwo ico kibazo. Tena Mungu anajua muda ambao unamaliza katika swali hili. Imani razi uburemerezi ndico kibazo bukumazemwo. Tena Mungu anajua uzito wa swali ambalo unalo. Ariko yaza kukubaza ngo mbega uragomba ko ngukorera iki? Sasa Mungu haji kukuuliza unahitaji nikutendee nini? Alikoza kukubaza ati mbega ugomba kukira? Lakini Mungu anakuswali, je, unataka kupona? Mbega ukeneye mariage? Je, unataka harusi? Mbega ukeneye imodoka? Je, unataka gari? Mbega ukeneye urugo rwiza? Je, unataka ndoa nzuri? Arazi umutwaro uri imbere y'indi mitwaro. Anajua hitaji ambayo iko juu ya zingine hitaji. Nibyo warukeneye agatike kagushikana kuri eglise mwose cyo kiri imbere cyane. Ni kweli kuna nataka déplacement kufikisha kanisa lakini si cyo gikomeye. Arazi ko ikikubabaje cyane ari cyakindi. Lakini Mungu anajua kile kinachokuumiza ni kile kingine. Nicho ntumye kukubwira ngo ndicho ambacho Mungu amenituma zawe. Eti jitwike tatizo zako. Haguruka wigi. Hafu usimame uondoke. Yesu ndi musabwa ngo ushaka kumurikira. Yesu wakati mwingine akasema yule anataka kunifuata. Ikwera msalaba wiwe ngo maza changurike. Eti ajitwike msalaba wake afu anifuate. Byari byoroshe Yesu gufata umuntu w'imyaka 38. Ilikuwa kawaida kukamata mtu ambaye anamaliza miaka 38. Angelimwambia ninakuponya. Ariko ngo ibage iva mu kana kanyeneyo icyo ni Kirundi. Hiyo ni Kirundi amaneza kusema. Haleluya. Amen. Ibage iva mu kana kanyeneyo. Nukuvuga ko ijambo wonyene uyivugiye niryo riharurwa. Nikusema kwamba neno ambalo wewe unakiri wewe mwenyewe kwa mdomo wako ndilo Mungu anahesabu. Ni Imani igomba gukora bivanye n'ivyo uza gutakamba ivyo uza kuvuga. Na vile Mungu anataka kufanya itatokea kile ambacho tutakwenda kukiri na kuomba. Uyu mugabo yamaze imyaka myinshi mu ngorane ku buryo yarasiga acanganikirwa. Huyu baba alimaliza miaka mingi katika shida mpaka kafika kiwango cha kuchanganyikiwa. Yesu amubaza ati mbega ugomba gukira? Yesu akamuuliza, je, unataka kupona? Yaba wawe wari kwishura gute? Ingelikuwa ni wewe ungelijibu aje? Ndio ama hapana? Ngatangura kwigana inkuru. Lakini akaanza kujitolea masababu. Yaramaze kuruha. Alikuwa shachoka. Urumva? Anasema malaika je. Sio malaika kija. Amazi yibutse. Maji akichemka. Ati abafisa biwabo. Wale wakupata ndugu zao. Terura na wanyangua. Nasanga bananze. Yesu akubaza ndagufasha iki? Yesu yuko anakuuliza nikusaidie nini? Na uri kuratangura kumutera inkuru y'utundi tuntu. Na wewe unaanza kuleta sababu tungine tutagira icyo tumaze. Tuvita tuna samani. Yabajije avec precision. Yeye ameuliza kwa msingi. Ushaka gukira? Unataka kupona? Ushaka inzu? Unataka nyumba? Ushaka kumenya kw'ishure? Unataka kujua kwenye masomo? Ushaka fiancé yawe kugenda neza? Unataka fiancé iwe nzuri? Ushaka urugo rwawe rugenda neza? Unataka ndoa yako iwe salama? Akubajije ikintu gitomose neza. Anakuuliza swali lizuri sana. Kandi akeneye inyishu. Tena anahitaji jibu. Abandi bose, watu wengine wote barishuwe, wamejibiwa. Abari kumwe n'uyu muntu w'imyaka 38 agwaye, waliokuwa pamoja na huyu mtu alikuwa amemaliza miaka 30 akiwa barishuwe n'ibintu bibiri. Walijibiwa na vitu viwili. Umumarayika na bitatu. Malaika, amazi, maji n'abantu. Pia na watu. Bwana sade sana. Amen. Bwana sade tena. Amen. Abantu nibo baterura umuntu. Watu ndio walikuwa kinyangua ndugu yao. Uyu mumarayika yaje. Wakati malaika amefika, bakamushira muri amazi. Afu anamtia kwenye chemchemu ya maji. Abandi bantu b'imbere yawe bose bagiye bishurwa. Wale wa mbele zako watu wamejibiwa. Ariko yuwe, lakini huyu mwingine na Yesu alijibiwa na Yesu Kristo mzima aliye hai.
Haujanielewa? Ntahura. Wengine walijibiwa na malaika, abandi bishuwe na malaika, pamoja na maji, hamwe n'amazi, pamoja na watu, hamwe n'abana hizo b'abantu. vitu zote zingali ndogo. Ibyo bintu byose ni Kuwa bito. tatizo lako limekawia, Kuba igorora yawe ni yateze, sababu lisubiria Yesu ndo atengeneze hiyo kitu. kuba warinda Yesu akora icyo Yesu mzima, Yesu ndo ameinuka ndiwe hagurutse ili apambane na wanaopambana kugira nawe, apane n'abariko barakugwanya, ashindane na wale ambao wanashindana kugira nawe. yigane n'abariko baraguhiga. Utakumbuka Urayibuka kama sisi ni rungu la Bwana, ko twebwe turi inyundo z'Imana, sisi ni chongo ya mkuki wa Bwana, twebwe turi, sisi hatutishiki twebwe wala ntitunyikazwa tuogopi. kandi ntidutinya. Haujanielewa Bwana? Ntahura. Niko ngirani, Niko nakwambia nako tumeze ngao, sisi si nungo kama wewe, kujili harage ngao, hata kama tunakula maharage nungo kama wewe, kujili nyama hata ngao, tunakula chakula kama alikala wewe, tutahurire lakini kuna nafasi hatuko sawa. boy ibibazo vyao, Si tatizo zako, boy ibibazo vyao ewe matatizo yao bikiranwa n'abantu yanafuatiwa na watu, bakiruka bakagaragaza kugaragaza utuntu, wanakimbia huku wanatafuta vitu. amazi twayasigura n'ibintu, Tunaweza tukatafsiri maji kama na kitu, malaika kajama kabafasha, na malaika anaingia ariko kuwasaidia, twebwe Yesu aradi. lakini sisi Yesu Kristo Kufisa ijambo rya nyuma yule ambaye neno la mwisho ndiye anasema, asiveka burungu akitia kwezi hakuna mwingine anasema. naona hujanielewa. Kutana ntahura. Huyu baba ambaye amefanya miaka 38 ya kigonjwa, Uyu mupapa yamaze imyaka 38, watu walimchoka, abantu baramwishe, watu wamemchoka. abantu Nani baramwishe. atakaa na wewe miaka 38? Nawe wishe imyaka 38, Nani atakaa na wewe miaka 38? Ninazokwicara nawe miaka 38. atakaa na wewe miaka 38. Abantu bararuhijwe n'ikibazo cyabo, Watu wamechoka na tatizo lako. urubwira ubusigaye mutelefona akanga kwitaba, Yule ambaye alikuwa ukimwelezea shida zako unampigia simu kwa sasa itiki. abandi bagahindura amajwi ngo murondera sihari. Wengine wanabadili, wanasema huyu mnayemtafuta yuko. Akubonye azinguje kumusaba ideni, Akikuona naona kwamba vile unaona kumuomba deni. ugishika agatangura kuvuga ngo urumva ngo Ukifika unasikia turahembwa, unaona tutapokea mshahara. sitarudi tena, hiyo ya mwisho. Ati usizogaruka ni Ati niryo rya nyuma, ati ni turu ya mwisho. utizoza kumusaba ideni. Sitarudia tena kukuomba deni. Nje ndondera abantu uzorama amadeni. Sema bali nitafutia watu nitapatia madeni. Canje nandekira. Maana wakati wangu na mimi wawatia. Ikirago umugabo yarajyanye imyaka 38, wibaza ko cyari gisigaye kimeze gute? Mlango huyo baba alilalia miaka 30 na alikuwa Ikirago cyari cyararushe. mlango ulikuwa umechoka. Yesu avuga ati nicyo kirago cyawe haguruka ujyane. Yesu akamwambia hata nyangua mlango wako uondoke. Bose babone ko akijyanye, Wote wajue kwamba biteze kuzokuwa mujyana ku kirago. walizani kwamba utazidi kuliwa kwenye mlango huu. Arushe, Sasa kimechoka. hababaye, Kimechoka. tantwita ikirago cyararushe, Mlango umechoka. ariko avuze ngo haguruka. Lakini anasema simama. Haguruka izo ngorane, Simama na tatizo lako. tugende, Afu ondoke. tujye kuziturira. Afu ende ukaunguze. Abari bamuzi bari basigaye bamwiyobagiza nk'uko wenda nta nicyo bazinanye. Wale walikuwa wanamfahamu, walikuwa wakimtizama kama mtu watu Nta hawajui. muryango yaragifise. Hakuwa na familia tena. Bazotangara, Watashangaa wacomokeye, ulipowapike ufise inyinshi, ukiingia kuwa na jibu la Yesu. watikoreye, ugiye kugiturira. Ule mlango na Bose babibona, wote bose babiraba, wote wakiona, bose bazobimenya, wote watayajua, nawe wundi azobimenya. wote watayajua. Yes, kabashito, kuko ni igihe cyawe. Maana ni siku wakati wako. Ninazungumza na mtu hapa, Ndikundaganira n'umuntu. niko kuvugana n'umuntu ari hano. Niko nazungumza na mtu yuko hapa. Nabyo ngo ni message y'umuntu. Bwana ni message ya message y'umuntu. eti ni message Ni ya message y'umuntu. Siri kwa rinde. ni message Siri ya kwa rinde. Ikiwi ni nani Igihe hapa? umaze kwica kirago kirahari. Wakati umemaliza kwenye mlango umetosha. Amarira warize. Machozi umelia yametosha. Wajyamiye urubavu rumwe rwaraboze. Umelalia ubavu moyo umeoza. Ukiza umugongo urabora. Ukageuzia mgongo kaoza. Urundi rubavu urabora. Ukageuzia ungene ubavu kaoza. Ukamirinda urabora. Ukalalia tumbo ikaoza. Waraririye abantu nta. Ukalalia wanadamu kila wakusikia. Waratakambye nta
kukubwira ngo anakuja kuambia akaranizo ngorane simama na shida zako afu ondoke. Saiboshi amarira wariza rahagi, machozi umelia ametosha, igihe gishize sicho gisigaye, wakati umeisha si ndo wakati unayobaki. Narivuze ni igihe gishize, nilikuwa nakwambia kwamba muda uliokwisha sio muda unayobaki, sicho gisigaye, sio nyakati zinazobaki. Kuko wewe yahagurutsa kugwanirira, maana Mungu amesimama ili akupiganie. Ndakubona uri kuricuza hano, na kuona uko unajuta mahali, uvuga ati none Mana, unasema Mungu, kubona nakwizeye, kuona nimekuamini, niyo mpamvu ndiko ndaca mu bihe nkibi, ndio kwa maana niko napita katika shida, kubona nabaye umwizigirwa, kuona nimekuwa mkamilifu, niyo mpamvu ndiko ndaca mu bihe nkibi, ndio kwa maana napitia magumu haya. Yarabibonye, lakini Mungu ameyaona, yarabibonye, ameyaona Baba, kandi yarihoreye, tena amekaa chini, arabize, anayafahamu, yarindira igihe hiki, na anasubiri, alikuwa anasubiri muda huo, yarindira igihe hiki, alikuwa akisubiri muda huo, kuko arahagurutse, maana Mungu amesimama. Bazosubira babigire bibaze ngo uracari wawundi, wataongeza wayafanye wajue wewe ni ule ule. Ndiko nkubwira, niko nakwambia, ndiko nkubwira, niko nakwambia, kandi uvyandike, tena uliandike. Bazosubira bagire bibaze ngo ni vyabi, watafanya wazali vile vile jinsi vilivyo. Ubuho nizobe, sasa kwa sasa itakuwa magumu, ubuho izobemeza, kwa sasa Mungu atawakamilisha, ubuho izobemeza, kwa sasa Mungu atawakubalisha. Ndiko navuga ni ubuho izobemeza, niko nasema Mungu kwa sasa atawakubalisha. Baguteye baciye mu nzira imwe, walikushambulia wakipitia njia moja, ariko rindira mukanye sasa, lakini subiri kwa muda mchache, uzobarondera uburaho barengera, utawatafuta mali walitawanyika, utawakosa. Warihoreye, umekaa kimya, kandi masengesho yawe niko wavuze, tena katika maombi yako ndio Imana none ko nahoze, unasema Mungu kwa nini nimekaa kimya, koje nahoze, kwa nini Mungu mimi nimekaa kimya, nitari binaniye kwitetea canke kwivugira, sasa haikuwa inanishinda ili mimi nitetee, lakini nimekaa kimya. none Imana ko ndenganije kugeza iyi hose, sasa Mungu kwa nini naonewa paka kiasi hiki? Araje kukurenganura, anakuja kukusaidia, araje kukurenganura, anakuja kukutetea, kandi zitari kuzana tena tarehe hizo, araje kukurenganura, Mungu anakuja kukutetea, araje kukurenganura, anakuja kukutetea Baba. Ibyawe baratwaye, mambo yako yote walikuzuru, baratwaye, wamepeleka, baririra, wamekula, bararyoherwa, wakafurahi, ariko baragira guhibira, lakini Yesu anataka kupatia mengine, kandi agira guhibira, tena anataka kupatia mengine, kandi nabo tena na wale bakwivye, yale ambao bitakaza, watakuja kuyapokea, kandi sikera, tena si hapa, kandi ubyandike, tena uandike, kandi ubyandike, tena uandike. uhora kwa gukorera byiza, Mungu yuko akutendea mazuri. Amen. Uyu mugabo imyaka 38, huyu baba miaka 38, na yeye arakimumenya nizina, hapa kukuwa na mtu kwa angalia anamkumbuka. Bartimayo Yesu amukiza amaso, wakati Bartimayo Yesu alimponyesha macho, ko yitwa Bartimayo, tulimsikia kwamba ni Bartimayo. igihe Lazaro azuka, wakati Lazaro anafufuliwa, ko yari Lazaro, walisema katika jina kwamba ni Lazaro, ariko uyu mugabo izina ryo ryari lakini huyu baba jina lake lilikuwa limesahaulika. Yabyanditse Yohana ntiyarazi n'izina, na yule aliandika Yohana hakujua jina lake, ko ari umuntu w'umugabo, waliona tu kama ni mwanaume tu. mu muryango waribagiranye, katika familia umesahaulika, mu kibano waribagiranye, katika mahali ambapo unaishi umesahaulika, kazi waribagiranye, katika kazi umesahaulika. Bibaza ngo biraheze, wanawaza kwamba yamekwisha, bibaza ngo biraheze, wanawaza kwamba yamesimama, lakini utarudi tena, ariko ugiye kugaruka kandi. Haujanielewa? Biashara zimeisha, umefilisika, kila kitu kimekwenda, biashara byaraononekaye byose byarahase, unafikiria umemalizika na ndio mwisho, bibaze uko bakurangisha iryo herezo, haiko mwisho, ariko si iryo herezo, rudi tena, haragarutse kandi vita ya mwisho, kuko intambara ya nyuma, vita ya ushindi, intambara y'ukunesha. Walijua umemalizika, bari bazi uko warangije, lakini umeamka, ariko urabyutse. Anasema hivi, avuze ati inuka, ati haguruka, godoro wako, fata inyago zawe, hamugende, usijikunje tena, ni witu
tune kandi na kufikiria kwamba mambo yamekwisha, no kwinga kwa ibintu vya oya apana nifumbereze wibaza ngo byashize byaheze. wewe usiji hariho ivyizigiro, kuna pangali matumaini, hari ivyizigiro, pangali matumaini. Yesu apfuye, Yesu wakati alipokufa abigishwa barahunze, wanafunzi wakakimbia, bibaza ngo byaheze, wakazani kwamba mambo ya Yesu yamekomea. Bavugiye ko Yesu yazutse, Toma walipomwambia Toma kwamba Yesu amefufuka, Toma avuga ati sindabyeme. Toma akasema mimi sikubali, ingene bamucumise, nikikumbuka gisi walimuchoma mkuki jenye n'ubwange ku nkovu ziwe, tena mimi nikanyangua, mimi nikamnyangua ninakora ku nkovu ziwe, kama sigusi kwenye kovu zake, kwenye kovu zake, ku nkovu ziwe mu rubavu, afu niguse kwenye kovu ya ubavuni, sinzemera ko ari Yesu, sitakubali kwamba ni Yesu Kristo. Yanga kunyemera kandi Yesu yari yarabaye ati nzopfa, akakataa kukubali, na wakati Yesu aliwaambia nitakufa afu nitafufuka, walibazi ko bamushoboye mu kumwica, walizani kwamba Yesu amemumaliza kwa kuzuka nitsinzi, lakini Yesu alipofufuka akafufuka na usiza, akakuja na utukufu, ubwiza bugaragara kuri Yesu, akakuja na utukufu. Bali bazi ko uheze, balizani kwamba umemalizika, ariko unarudi tena, ariko uragarutse, unakuja na nguvu nyingi. Bazicuza impamvu wabi, watachita sababu gani walikutendea mabaya. nazungumza na mtu, ndikunda ganira n'umuntu ngaha, watajuta sababu wametenda jambo hilo, bazo kwicuza igituma bagukoreye ikintu nk'icyo. acha nikwambie mwaka huu hautaisha bado hawajajuta. Reka ndakubwira uyu mwaka ntuzorangira bataricuza kuco bagukoreye. Labda utakawia kujua, umwaka ntuzorangira, labda utakawia kujua, wewe gusa uzoteba kubimenya, yashobora gushinga ugateba kubimenya, inawezekana wewe ukawia kujua, ariko bazicuza, lakini watajuta yale walikutendea, bazicuza, watajuta wabikoze. sababu gani waliaje kuigaragaza, maana Mungu akakujidhihirisha kwamba yeye ni Mungu. Nuswe kandi kwidodoma, usongezi tena kunungunika, gira masengesho y'amashimwe, wije katika maombi, gira masengesho y'amafata intambwe yindi, maombi ya shukrani na kumatangira mu yindi ntambwe, na kusikia kwa mumeingia katika hatua hata mengi, ibyo byarabihejeje, maana hivyo Mungu asimaliza. Amen, haleluya, amen. ingwara zawe, magonjwa yako, waruzi ngo niye kubereye nabi, ulikuwa unadhani kwamba noneho naye agiye gukira, sasa anakwenda kupona magonjwa hayo. Nimba Yesu yakijije umuntu w'imyaka 38 arwaye, kama Yesu aliponya mtu wa miaka 38 akiwa mgonjwa, kandi Yesu avuga ngo tuzokora birenze ivyo yakoze. Tena Yesu, neno la Mungu linasema kwamba tutatumika kuliko yale ambayo Yesu ametenda, kugimbaraga zacu, ariko nizuo Yesu nyene yabikoze, si kwa uwezo wetu, mbali ni kwa uwezo wa yule ambaye ameshinda kifo na mauti. Atadusigira mishati, namwe nimukomeze, ametumika akatuachia miswa, akasema na nyinyi muendeleze. nta ngwara n'imwe ishobora kugukanga, hakuna magonjwa atakaye kusitua wewe. uno munsi n'umunsi wawe gukira, siku ya leo ni siku yako ya kupona. Haujanielewa? Leo ndio siku yako ya uponyaji. uno munsi n'umunsi wo gukira. Haijalishi magonjwa yako inapata miaka ngapi, nacho litwaye ingwara zawe zimazima, haijalishi unagonjwa macho au miguu, nacho litwaye ugwaye amaguru cyangwa macho ndani ya tumbo cyangwa munda, leo utapona. uyu munsi urakira, na Shetani ataibika, kandi Satani mara. Ninamaliza, ndarangije. Ninataka kuomba ngira senge kwa ajili ya kila mtu kubera umuntu wari we wese ambaye ana tatizo hili ama lingine, afise ingorane iyicankiriya. acha nikwambie, reka ndakubwire, ninataka usimame na godoro lako, ndakeneye yuko uhaguruka n'ikirago cyawe, usimame na godoro lako, uhaguruke n'ikirago cyawe. acha nikwambie, reka ndakubwire, ile godoro ndio lilikuwa linatambua tatizo la yule baba. kije kirago nicyo cyari kizi imibabaro cyangwa ibibazo by'ibyo, sababu alikana ile godoro miaka 38, kubera yabanye na kija kirago imyaka 38. ile magonjwa ndio inajua tatizo lako, izijya ngwara ni uzi ngorane zawe, lile tatizo lako linajulikana na ile magonjwa ndio inajua tatizo lako, izijya ngwara zizi ngorane zawe, ule upangaji unajua matatizo yako, ubwo upangayi urazi ngorane ufise, ule kutokuolewa ndio kunajua tatizo lako, kujya kutarongoga ariko kuzi ibibazo ufise. nataka usimame na ile tatizo, naje nakire kuhaguruka n'icyo bibazo, uondoke sasa, hamusohoke, uende kuchoma hiyo, hamugenda guturira, usilielie tena, nuko muririra kandi ya kwamba yamekwisha, no kubona ko byarangiye, alia na
kushukuru ahubwo gira impuhwe zo kurira yuko wishyuwe. Tunaoga, ntabwo badufise, hatutakuwa lolote, nta na kimwe tuzaba. Bwana ametutola kwa mkono wake. Imana yatubumbye ku biganza byayo. Bwana ameandika jina lako katika viganja vyake. Imana yanditse izina ryawe mu kiganza ciwe. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe umuntu w'agaciro. Hata ndege moja haiwezi kuanguka chini bila Bwana kujua. Ninyoni imwe nishobora kugwa hasi Imana itabizi. Bwana ni Yesu ndio amesema hiyo. Kuko ni Yesu yabivuze. Anajua mpaka hesabu ya nywele zako. Kuko Yesu azi igitigiri cy'imishatsi yawe. Ndio maana anajua tatizo lako. Nico gituma azi ingorane zawe. Ndio maana akanituma nikwambie. Nico gituma yanungitse ndakubwiye. Ati haguruka. Tatizo lako. Ingorane zawe. Alafu ondoke. Nta musoko ugende. Tupate kuunguza hiyo. Kugira ngo tubituririshe. Hiyo godoro. Yica kirago. Tatizo. Izo ngorane. Tuichome. Tuturire. Kila mtu ajue. Kandi mwese amenye. Umejibiwa. Yuko wishyuwe n'Imana. Anza kujihisi kama umejibiwa. Tangura kwiyumva uko wamaze kwishyurwa. Anakuuliza. Arakubaza. Wataka kupona? Urakeneye gukira? Anakuuliza wataka nyumba? Arakubaza urakeneye inzu? Anakuuliza unataka mariage? Arakubaza turakeneye mariage. Anakuuliza wataka nini? Anataja kile ambacho unakihitaji. Arabaza ariko avuga kile kintu ukeneye ati ushaka iki? Simama sasa. Haguruka rero. Tunaenda pambana na hilo tatizo. Turagiye kugwana n'ico kibazo. Simama kwa ushujaa. Haguruka mu buhizi. Kama yule baba wa miaka 38. Hujya mu papa yaramaze imyaka 38 kutuingia kuunguza hiyo tatizo. Hama tugenda guturirisha iyo ngorane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nacho bitwa ingene cyari kimaze ico iyo ngorane wari ufise. Haijalishi tatizo likuwa na muda gani. Reka nkubwire. Hacha ni kwa Mungu. Umbe kufashe kirago cha za ngorane. Usikie kwamba umekamata godoro la tatizo. Umbe kuragenda. Usikie kwamba kama uko unatembea. Kuragenda kugiturira. Uko unatembea kukiunguza. Umbe kufashe kibiriti. Usikie kwamba umekamata kibiriti. Kwamba umekiunguza. Maze umbe kubihonyaguye. Afu usikie kwamba vile umekanyaga. Amen. Kuko nigiye chawe na. Maana ni wakati wako na wewe. Kana gusaba ushiriki kiganza chawe. Acha nikusiutie mikono yako juu. Komeza guhamagara. Reisa Iboshi. Komeza. Ninalaani kila aina ya magonjwa katika jina la Yesu. Ninakemea kila aina ya mapepo katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni magonjwa ya aina gani, mwizira ya Yesu. Nirukanye wa daimoni b'indwara, nirukanye wa daimoni bateza ibinabiriya mwizira ya Yesu. Ubaca bw'Imana buriti. Yesu ariko aragendagenda. Shikapa. Mwizira ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu kwa mwizira ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Yesu kwa mwizira ya Yesu. Katika jina la Yesu. Abagwaye amahaha, abagwaye mu nda, abagwaye mu isokoro, abagwaye mu magufa, abagwaye mu nyama, abagwaye mu mitsi, abagwaye mu maraso, aho mugwaye hose, mwizira rya Yesu akirabukira, Yesu amushaha, abo bose tarata, mwizira rya Yesu Kristo. Ikiganza c'Imana kiriko kirakora igitanga
Yes. Yes. Mwizina rya Yesu Kristo turaturiye ibibazo byose mwizina rya Yesu ububasha bw'abadayimoni ubunge mwizina rya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Yesu. Mwizina rasabo Katika jina la Yesu. mwizina rya Yesu Katika jina la Yesu Kristo. ububasha buruta ubundi bubasha Uwezo unazidi wengine uwezo. urakora hano Huko unafanyika mahali hapa. mwizina rya Yesu Katika jina la Yesu Kristo. Yesu, Yesu, Yesu. Jina linalopita majina yote. Jina linaloponya. Jina linalookoa. katika jina Yesu, Yesu. Jina linalotia nguvu. mwizina risuta mazira yo Katika jina la Yesu. irukanye abadayimoni b'abadivorce mwizina rya Yesu abadayimoni b'ubukene mwizina rya Yesu Katika jina la abadayimoni bo Yesu. kunywa inzoga mwizina rya Yesu abadayimoni b'ubusambanyi mwizina rya Yesu Katika abadayimoni b'abasuma mwizina rya Yesu Katika jina la Yesu. saikobate Yesu. akaboshika Linapita majina yote. Jina ambalo likitaja shetani anakimbia. Jina ambalo likitaja mapepo yanakimbia. Jina ambalo lina uwezo wa kuponya. Jina ambalo lina uwezo wa kuinua wanadamu. Jina ambalo lina uwezo linatenda mambo. Yes. irukanye ibyo byose byazitiriye abantu ngo ntibashike kunyishyuza mu izina rya Yesu Yes. Yes. nirukanye urwano mu izina rya Yesu urwano w'umuryango mu izina rya Yesu nirukanye agasuzuguro mu izina rya Yesu kazaba kayokosa kaisoko mu izina rya Yesu Tetero musika Katika jina linalopita majina yote. Nafukuza. Nakumbusha. Naongoza. Inasababisha kusamara kutoka. Katika jina la Yesu. takaza kupata rahabwa bizira Katika jina la Yesu. Sibashaba sibuku risabata sibosha bekora batisa bizira ya Yesu imigozi yose yoshe ndayicagaguye mu izina rya Yesu iminyororo yose ndayicagaguye mu izina rya Yesu ndayisabasha uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe.
gusa ati uba ugomba gukira nimugwaye. muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zantiwe ariba ibyiza gusa endaje na z'umutima.